pršuta, sir, kajmak, onda i vešalice, paprika, salata, hleb. Reci mi kako ste pravili ovaj, sve domaći ovo, a? Jel domaći sve pravi? Sve domaće, sve domaće. Sve je domaće. A vi ste majstor sa sve ovo rada, a? Sve je majstor, ja. Da li mi sviđamo ovaj gospodarstvo? Odlično je. Odlično kuva i brini za nas. Ja još Što uvijek kažeš jedem. Marković? Ja još uvijek jedem. On još uvijek jede. Još uvijek je. Tako da je dobro. Sok od maline isto domaći. Sok je odlično. Isto domaće. Da. Sve domaći. Sve domaće. Ovdje je stvarno seoske vrijednosti. Da. Stavimo to na YouTube, a? Sve na YouTube, samo za lajkove. Šta već je gledanost, to smo Jesi slažeš? poplatili. Stavimo to na YouTube. Hoćete vi da budete na internetu, da ceo svijet možete da vidite kako je život u selu. Pa može. Da, samo reci mi, kako se zove ovo selo? Selo. Gornji Brajevci. Koliko daleko od Gornji Milanovac? Od Milanovca. A? Pa 25 km. 25 km. Jeste. I vi ste živjeli ovdje ceo život? Pa živjela sam u Vrnčanima, ja sam iz Vrnčana, ovdje sudala. A, gdje je vaše porekla? Pa Vrnčani, jesi čuo za Vrnčane, tamo bliže Milanovca. Aha. Ja smo mi sastavili. I kako ste upoznali muž ovdje? Pa eto, upoznali se. Da? Po vašerima. Da. I da li postoje devojke za Ja mene? sam u 16 godine sudala. Da li sad postoje devojke za mene? Kako da ne, Sa pa seoske vrijednosti za Pa mene? kako da ne? Da li mogu da dolazim u selo da nađem devojku? Kako da ne može? Pa možemo nađemo devojku dobro. Da, ali ti kažeš da ne postoje tako puno seoski devojke, oni beže od sela. Beš. Kako ne? Ima devojka. Ima? Ima, kako ne? Ha. Sve se može naći. On krije da ne bi ti znao to. Ima sigurno. Ti meni nađeš Norvežanku, ja tebi Srpkinju i to sa sela. Da, ali u stvari ja nisam siguran ako mogu da nađem ovaj verna i vredna devojka. Ne mogu da ovako je bolje da imam svjetlo za mene, ali ja trebam verna i vredna devojka sa seoske vrijednosti. Molim te. Imam dobro devojka, to poznam. Dobro. Ima? Imam. Dobro. Iz koje familije? Ma, i sad, Pa ne može to javno, ne svoje familije. Evo je moj kartic, zovi me odmah. Da, se odbija. Hoće ja te zovu Norvešku, ja ne. Joj, to je tamo daleko, ja nemam to. Da, vidi, tamo ima broj i sve, ako krenite. To je moja firma. Vidite, spojem norveške i srpske kompanije ovako, ali to sad radim više novinarstvo nego ovaj posao. Ali ja sam u Beogradu i čekam seoske devojke. Hvala Ti vam. da dođeš, sada znaš gdje je moja kuća. Da, sad sam. Idem preko moje prijatelje Filip i Jasmin. A tebe ti Filipa? Idem u njihovi svadba 22. maj. A ovo se ne objavljuje do kad prođe svadba. Da nam ne nagranu na svadbu. Da, samo da bude jasno, ovaj video ide na YouTube. Ali tek posle 22. maja. Posle 22. maja. A dobro nije rekao gde. Nema veze. Ali ovo stavim na YouTube prije svadba. Posle. Da, ali sad imamo 4 minuta, 7, 18 sekundi i mislim to je super dužine za video na YouTube. Jeste čuli za YouTube? Pa ja ne znam, nisam. To je sajt za video. Aha. YouTube to je stvarno dobro. Na internetu. Da idemo na svid na internetu. Šta da radim? Šta kažeš? Ja si rekao. Kažem da će da izađe na televizor. To je on, jel Duško? Gile. Marković, ne može pušu tako.
Jeste, pušiš ko pede. Zamalo mi samo. Evo kako može da se Čoveče, puši. muški. Evo kako može da se puši. Uzmete ovako. Stavite Molim, lepo. u usta. I onda kao pušite. I reklama, molim samo da se vidi šta se puši. Da ljudi znaju šta kupuju u apotekama. Za ostavljanje od duvanskog dima. Stvarno vredi. Srbija protiv duvanskog dima. Izbacimo duvanski dim napolje. Ali sad smo 5,5 minuta i to je kraj. Stvarno, Previše. doviđenja.